Kardom, Pinya Daba Birta Long Penile Sami Raniti Mungpi, Nona Juikha, Birtang Tonpen. West Karbi Anglong Chinthong constituency ka parlo apar Chinthong ahawar sopwa long Sorkar pen Kirapon, Kulat ahem kangpu pen Chenglok Larwa long, Dien Dayar Upadhyaya Gramin Jyoti Yojana pen, stand alone solar PV system Kironpon. Lason Thak Thaksi, MLA Rup Singh Tironar Teng pen lak kep a community hor mausal diang along long e kisom lapen umru border outpost along tame kahomri ka pedodama birta perangke piratane pen birta nang pale adu ya hoi kelang cari akenang sot lapen kacing thura sai kedeng pen chenglok akapre kacing thura mo kedeng akenang sot Lason si thang ni phai kre hinia ni tame MLA Rup Singh Teron pen chenglok em Prodip Rongpi border chairman Richardson Hanse la pen Chinthong BJP Mondor Klembang Phuatum pen umru BOP la pen Sabuda border outpost along keton kelang asai Phuatum ke dua dim an humri damsi MLA scheme pen kaching thura motame rat ang no paklang si sai ki claim Japan pangcheng po pen Minister asa tumpan kan dube border lam thak dak bangke isini pada polis outpost ni tapi si bangai polis thana he nei aso propel pithai lo nele aso teng pen propel lo the finance sanction ngong lo plonte ing parkal hai thana ba nong khandil long son nam bisalam dak ha umla phet la kai thana dopo la pen dak ulgun chilo ma ta no pucho la mate la ta phriat long po la pen so ta si borgong long po chit kan deng kan dube hai ni de popiat pilo so teng peng approve lo DGP long non bikok lo file bangke se so teng potet border puthak monta kasik sa ka beda nei la pen lo ne order puthak ta akimi long po poje mathal KACEM Prodip Rongpi pen Larua long rat angno waidak pen rat atuma phan ke than pari te kangalam lake non ki wang GMC kilika long angsong BJP pen Kumar phansi ticket ki PG ma laswa bang phansi wo pi pen kapahai ja phan than pachini po Anparta ruling party along ke dodun akinang sot alam tami laru lapen sopwa long lam jai tekang arong tin mega pili ye phan kam klem bon apen pus kili un ka dobe ke pon una mang non puta wan bom klem bom lo pen jong si kari motor ka siksak pa jong si pus ba ani yok de pon ne plonte solar ti tum pi bom pen GPF sarwe ating pen ni tum ron bom lo nam ta ma pedi kai ko laru ni tum ko ritupo asong taksi na jol mission aputhak bangta non ni tum committee tum seng bom lo arong tin long lang pili chaiye phan la pan tawara bangta westkat benglong phan 133 pharu serai thongkare ka thom an tawa sengson lo ku putu lang bangke ave lang dim na lang dim bangke appropriate jong se pilo putu te ni tum ko DC tum che si ku propria patha pai pro ye pha the di tum lan ning kan pho throk panang bong bangke ki juna lang me la pen tawar bangke homo aksung be nang popose to mathalo panili MLA pen ka do be sini scheme handa government long ka hangdu tourism puthak school puthak asides puthak la hata ACSC pen nang pele bom lo klem bom thenon bangke hala technical ka develop do mathia service ni ke der do mene ta la hai ki klem tang an ka hang tang an ke sarkar tum ka do be mane nang pipe ba nang klem pipe bu ka be nang pithai lo la lo asi non la ke do bom council election na people on te puto te da council abuti tum ta ki mi po panili ta ko MLA hisab ke do bom lang MP sa do CM sa tum do ji ka de pen te pusim kar benglong long bangke mane kaching thora war sai bangke mission pen ni tum claim bon long pamiji pusi long pon pusi matal pancho sir heri border area lom lam non development fan akar itum do lo la sinon dam tang tamane border area bangke basically BUP fan nili body lo mandriwal hem ke kim ka do be laban towar ka do be non letter bangke khat khasla along bangke ka towar bang tani lu pini passing son elo panal tu wang lo SP de machim elo non lo bangke me be le tum ase tumi si solar tum khini ki thon nam lo da ase solar bangta nili ko putulo BUP phodo da umur kuti na sabuda pendang lo ase ASB tumam pusi along tin tai non immediate hinini solar light thau damni pusi nili alang tuman order pilo pra tumang thon po ason lo Lapuson si MLA Rup Singh Teron pensitame mausar diang border along kaching thura sai deng bom lo lapen pina anadim ke sai claim pon lo lason tak si Chinthong ahawar along Meghalaya pen adu ya hoya along Jastemet kaching thura sai deng pon bom lang pusi lamthe jai tekang
Hanjang lang so patwa klamalong thang ni phai krihiniar ni anikang sampor phai priya por malong kapre kapatwa long pathu don pen medel ke wan tuma phan karcho Dili ram terang pen kachari pon amaya long mai ke phalam the sarsing tisopen siklar dak pen than pachini pon Maya long alhisar poman pen Hanjang lang so sport association a mepu JC pathok chetong don Lapen man peng aluhia man pen Ratsai klembang Robi rongpi HS Kong chunbang Amit Puran terang Rajen rongpi Mudan rongpi Hemari ingti lapen Basapi rongpi pi pen chenglok kapathu anat aning ki hangatum chetong don si Maya long RDP don Hanjang Langso Sport Association amepu JC Pathok penta Inter Sub Association kapathu dun pen medal ke wan lapen Assam Master Games alongta kapathu dun pen medal ke wan pen Karbiang long lapen Hanjang Langso ara ratuma phan nomi ke wan theka putha kachro alamthe pajir pon nang ba pachun je phan chipaduk ake hai diliram terang sarsing kiso pen pinidana chitong Mastorani basa pirong pipi aru Singhasan constituency ka parlo khon bamon ara ratum kacheleng joy kinang jipu mathaksi kidam tang arkoya chiklu ni phai inkoyar ni pen do de sangsi towar kasalo kasai kedeng Pinpur में किदामतंग अनिंगकान Karbi Anglong Autonomous Council Kacharia Sorkar Atomta Lapusona Saikideng Ave Pinlang Bonta non KAAC Kachari Bom Asorkar Pen Singhasan Local MSC Mate KAAC EM Amar Singh Tisu Lapen Alang Lichor Mate KAAC Secretary Sangpi Nirola Phangchupia Tumpen Lapuson Kamatha Pen Khon Bamon Ara Rapam Towar Nakaslok Pike Ser Alang Dungle Nangki Pitan At Hekta Soselupusi Rata Tumpen Ninje Labang so tawar katelat kisung jojor cholan pen chenglok kisu kiun e kari motor pen kiwangon e sitame non ki joy kepo Ate puana jakiding longlit pen kilometer thom ke praposo se ladakido arong ara raphan tawar kasalok pi jirka ingti wo phong tokbi ram tokbi laiton singnar lapen langrik pen danglok rong krepli phoso se arong ara ratomke alang lituma phan ning ing sampik anupota rong ara ratom pen ning jerin team non tu ang pre dum fi suru parlo non ke bang thap leson to sang khasing tum da pu chapon bobo di ni tuma kin kan ni di da mo si mo utha mo ki tu Aturo kang tu kan sige tumadak singason lokal emisi mati alparta konsel law PM asyale ang kan kang tu lahelo jile tumke damtang solkar kapre ka solkar bangso konselan cari bomba boykis si chong hor pon bom pensini tum hiti borba penseta hopu penseta ingti puseta sabon jang tu kinang dia hormu an setan ni tum lapusan ni pureng pen la pen ke ingtong pen nang hor polasi dak ni tum cepareng bom lo la so pen api bangke kenelo la YSC tum bang ta lapusan pen sini tum pan kenelo nang pacu baide lo la pen ke silam bangke la tum ta hemprek ang tim ate autonomous state sigi wanji polam sini tum ta pinangan cetu cirap do sitano bangke autonomous ta lile de lo Singhasonarat tum dupik su ka chini pen jok la ka du ka venil tum pan mission kam nai klemi pon thega pot alang li phans tame chor par lo apen ke alang li stame ako non ke bang pujilang ang stame ang su sini tum lawa chira bu ning chi the pon lo alang li phans tame Rab dunji cepaduk dunji alang li phan pahaji nili ke chuke damtang MLA hota nili camping lo dan nije thip nili tum thuke ne to polling pan ke ne to BJP pahai vegi pu ne to polling ke hai dalo nili sarkar da non phong ke BJP sarkar pa do vegi pu nili ho so hota nili jur thip non ke bang jilang satami nili ke ne jodun thipji nili ke aku non ke claim ke dam satami nili ke non apolo te nil phan ke
Pini rong rup along ke dam. Pini tanit panang toji da sini ke klem tu dam cepat duk dun pen. So aho tani li pahai vegi klem dun ji da sini nili men. Alang lituma phan ka choroke judun elo. Lapen kiwang jilanga pura hositame IM Amar Singh Tiswaphan jirap dun thusi non kasalama towar pen alon dochet atowar setame nang salok pitu popusi ning thepar piklopota hata kido araratom pen pherang kiangno pachini don. Pinya daba birta bangke lapasi kangton iklo domithak me korwang thu.